السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نام سخنا dubartii hijaabaa fi niqaaba uffattee TikTok gubbaa fi Facebook gubbaa baatee dannastu biraan naaf gaha. Akkasuma warreen akkamitti dubartiin niqaabaa fi hijaaba uffattee dannastii je'ee islaamummaa arrabsu biraanis naaf gahan isniin ja'a. Takkaffaa dubartiin TikTok gubbatti baatee dannastu takka Facebook gubbatti baatee dannastu niqaaba uffattee hijaaba uffattee gocha safuun qabne hojjattu sani matuma isii bakka buuti malee islaamummaa bakkan buutu. Wallaalaa tokkas isii godha takkaa lubbuu isii qabuu dadhabdeeti gocha safuu hin qabne san hojjatti jennaan. Maaliif jennaan dubartiin niqaaba uffattee hijaaba uffattee safuu islaamaa eeggattee hayaadhaan faayamtee rabbii isii sodaattee daangaa rabbii tiifattee deemtu hedduudhaatu jira waan ta'eef. ربين قرآن خيس الدبته ولا تزر وازرة وزر أخرى بديتك هجت تنبراهم باتلتو نمني بدي هجت إسما بديسا اتقافة ما جتشورا آية برا خيس ربينك يدبته من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد نمني قاري هجت متما إساتي في ومن أساء فعليها خنبدي هجت سدب ما إسات الرجرتي ربين قبرتن إسا خميد هنتاني لما فا dubartiin qullaa baatee TikTok gubbatti dannastuufi tan hijaaba uffattee niqaaba uffattee TikTok gubbatti dannastu badii hojjechuu isaanii keessatti wal qixallee tahan ammoo tuninii huu sattarattee jennaani. Taan ammoo hin sattaranne waytaan akkana jedhu kana dubartiin hijaaba uffattee niqaaba uffattee Facebookaa fi TikTok gubbatti baatee ni dannastii jechuu xiyyaa miti. At least tahullee tun ta niqaabaa fi hijaaba uffattee dannaste gocha san hojjechuu keessatti daangaa rabbii tarkaanfattee dilii daleeydee jirtii jennaan. Tun ammoo tan qullaa rifeensa sii banaa gootee ooraa isii mul'istee baatee dannastu tuni dannasuu isii keessatti akkuma taaniititti badiidhaan wal qixallee tahan dilii biraa lammaffaa ammoo qullaa baatee ooraa isii sattarachuu dhabuu isiitiin badii lammadaa hojjattee jirtii jennaani. Sadaffaadha dubartiin garii akkam jetti ta niqaaba uffattee hijaaba uffattee TikTok gubbaa baatee dannasturra anuma tan qullaa deemtu tanaatu irra wayyaa anumaatu rabbi irra sodaataa warra ja'uutu jira. Obboleeytiitiyya akkana ja'anii yaaduuni beekomsa dhaba takkaa gawwummaadhaa siin jan. Maaliif yoo kannaan jettee na gaafattu taate badii isiin hojjette san ati hojjechuullee baattu qaama keetiin badii hojjechuu jirtaa siin jan. Akkamittiin qaama kiyyaan badii hojjechuu jiraa yoo kan jettu taate qaama kee akka rabbiin uffadhu siin jeetti uffachuu dhiistee sattarachuu dhiistee qaama kee huccuu si qabu uffachuudhaan takkaa ooraa garii dhoositee ooraa garii mul'istee deemuudhaan baditti nama yaamu jirta. Qaamni kee baditti nama yaamuun mataan isaatu badii if dandeeyse. Walumaa galatti obboleen kiyya kan islaama badii namni tokko hojjateen nama hunda waliin geessanii hin arrabsinaa. Namni badii hojjete isumaatiitu mataa isaatii itti gaafatama malee amantiin akkasii jechuu miti. Akka akkasitti hubattan isin gaafanna. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hunda keenyaafuu istiqaamaa sabaata diinii irratti rabbi nuuf haa kennu, safuudhaan rabbi nu haa faayu, warra daangaa isaatiifatu rabbi nu haa taasisu isiniin jecha chaanaal YouTube keenya subscribe godhaa, viidiyoo kana share godhaatee obboleen keessan biraan gaha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.